tubabona ku mbuga nkoranyambaga, bamwe mu mafoto arenze ndetse n'imyambaro ihenze, ariko inyuma haba hihishe inkuru z'ubuzima zishariye kuri bamwe bagiye banyuramo. Bamwe babayeho ubuzima bwo gushakisha nk'abandi bose, bahuye n'inzitizi, bagiraga ubwoba bw'ejo hazaza nkawe uri kubinyuramo uyu munsi, ariko bari bafite inzozi zikomeye zo guhindura amateka yabo. Aha ngiye kukugarura kuri bumwe mu buzima bwa bamwe mu basitari bacu bavuye ku muhanda, bamwe bacuruza amagi, abandi ari Bamucoma, ariko ubu bamwe binjiza amafaranga menshi. Tutarakomeza, reka ngusabe ukore subscribe kuri Rwandalive. Ku mwanya wa 7 reka ariho duhera, tuhasange Mwitende Abdul Karim, azwi nka Burikana. Yamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga akinana n'uwitwa Buri nguni, bazwi mu gukina komedi, ariko Burikana yaninjiye mu gukina filime. Burikana tariki ya 20 Nyakanga 2025 yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Reba. Yarakurikiranweho gufungirana abakobwa bari bagiye kumureba iwe mu rugo ngo kugira ngo abafashe kujya bakora ibiganiro bitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru yavugaga ko uyu musore yasabye umwe muri abo bakobwa ko yamusanga mu cyumba bakaganira uko yamufasha, ariko uwo mukobwa arabyanga. Burikana yahise arakara, afata icyemezo cyo kubafungirana mu nzu, abasaba ko kugira ngo basohoke babanza kumwishyura amafaranga yari yabatanzeho, yaba itike ndetse na fanta yari yabaguriye. Bitewe n'uko batari bafite ayo yabasabaga, bamuhaye iyo bari bafite, undi arabyanga ndetse arigendera. Ababibonye biyambaje polisi irabafungurira, ndetse Burikana ahita atabwa muri yombi. Ntago ari ibyo nje kubabwira, ahubwo nje kukubwira ubuzima bwa Burikana, aho mu 2019 kugeza mu 2022 yakoze akazi gatandukanye. Yabaye umukomisiyoneri, yarangaga abakozi bo mu rugo, uwo yahaye umukozi akabasha kumuha amafaranga ya komisiyo. Inyuma y'aka kazi kandi yabaye n'umwogoshi, aho yakoreraga muri salo iciriritse muri uyu mujyi wa Kigali. Yaje kubireka, aho atangiriye gukorana na Buri nguni, bakora ibiganiro bimeze nk'urwenya bitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Yarakunzwe cyane, bituma abona n'amafaranga, atangira gukora ubucuruzi, ndetse akaba anakomeje gukina filime zitandukanye. Ku mwanya wa 7 hari Fata ku mavuta. Uyu ni Sengabo Jean Bosco, ariko uzwi nka Fata ku mavuta. Yabaye umunyamakuru, akora kuri Contact FM ndetse yakoze no ku bindi bitangazamakuru bitandukanye, ariko aza kwibuka ibiganiro byo kuri YouTube. Fata ku mavuta yaje gufungwa urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge tariki ya 13 Kamena 2025, rumukatira igifungo cy'imyaka 2 n'amezi 6, rumuca n'ihazabu ya miliyoni 300 y'amafaranga y'u Rwanda. Yari yafashwe tariki ya 18 Ukwakira 2024 ashinjwa gutangaza amakuru atari yo ku mbuga nkoranyambaga, harimo n'ibyakwirakwijwe ku bukwe bwa The Ben. Urukiko rwasanze Fata ku mavuta ngo hari amagambo yavuze yaragamije gusebya abandi, cyane cyane yibasira ibyamamare birimo nka The Ben ndetse n'umuhanzi Meddy. Raporo y'abaganga yagaragaje kandi ko mu mubiri we harimo ibimenyetso by'ikoreshwa ry'urumogi. Fata ku mavuta akirangiza amashuri yisumbuye yagiye mu itorero ry'igihugu. Amaze gusoza itorero ry'igihugu, yaje kuyoboka akazi ko gucunga umutekano nk'umusekirite, ngo wahembwaga amafaranga agera ku 27 by'amafaranga y'u Rwanda. Fata ku mavuta ubu buzima ntago bwamushimishije, niho yaje kuyoboka itangazamakuru, aba icyamamare kugeza n'ubu ngubu nubwo ari mu gihome. Ku mwanya wa 5 hari Loki Kimomo. Amazina ye ni Uwizeyimana Mark. Uyu ni umusobanuzi wa filime ndetse asigaye akora n'ibiganiro kuri YouTube. Loki Kimomo ni umuyobozi w'inzu ireberera inyungu z'abahanzi Loki Entertainment. Loki ni umwe mu basobanuzi bagezweho cyane mu bijyanye no gusobanura filime mu rurimi rw'Ikinyarwanda, benshi bita gasobanuye. Impamvu benshi bamukunda ni uburyo ngo asobanuramo bigatuma akundwa n'urubyiruko, akoresha terime zitandukanye. Loki Kimomo cyangwa se Kirabiranya yahawe igihembo cy'uwahize abandi mu basobanuzi mu mwaka wa 2019. Mbere y'uko aba icyamamare
ndetse agakundwa na benshi. Rocky yabaye umukozi wa banki ya Kigali, Bank of Kigali, aho yimenyerezaga uyu mwuga. Rocky kandi yabaye umukozi kuri imwe muri hoteli za hano mu mujyi wa Kigali, akora kuri reception. Aha niho yavuye yerekeza mu gusobanura filime, ibyamukundishije abanyarwanda benshi, bigatuma kandi bizamura izina rye mu gusobanura filime ndetse no mu myidagaduro nyarwanda, kugeza aho ashinze inzu ifasha abahanzi, harimo n'abanyuzemo bubatse izina rikomeye nka Papa Cyangwa. Reka nkwibutse yuko Skyline Property Management igufitiye apartment nziza i Nyamirambo ahitwa kuri 40. Uramutse uzikeneye wahamagara kuri 078 44 612 99. Reka tugane ku mwanya wa 4 tuhasange Mahoro Nasiri. Ubusanzwe amazina ye ni Mahoro Freddy. Uyu ni umunyamakuru w'imikino ukomeye hano mu Rwanda. Amateka y'ubuzima bwe n'urugendo mu itangazamakuru rishingiye ku kwihangana n'ubuhanga bwamugejeje ku rwego rwo hejuru mu itangazamakuru ry'u Rwanda. Mahoro Nasiri yavukiye mu gihugu cya Congo, ariko aza gukurira Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Yize primaire muri Kicukiro, segonderi ayiga i Musanze, ariko kaminuza yaje kuyiga i Mudende. Mahoro Nasiri yinjiye mu itangazamakuru ajyanwemo n'umunyamakuru Rugangura Axel. Uyu nguyu akora kuri RBA. Icyo gihe yinjiye atangira kuri Flash TV na Flash FM. Yubatse izina rikomeye kuko yageze imipira y'i Burayi ndetse n'ibiganiro bya sport. Aha niho yakuriye mu mwuga kugeza ubwo asezeye mu 2021, aho amaze imyaka 8 nyuma yo kuva kuri Flash FM yerekeje kuri BNB Kigali FM. Nasiri kandi mu mwaka wa 2026 uyu turimo yahawe igihembo cya Best Entertainer of the Year kubera uburyo asusurutsa abantu muri Sport Bar, ikiganiro cya BNB Kigali FM. Mahoro Nasiri umunyabigwi mu itangazamakuru rya siporo mu Rwanda. Mbere y'uko aba icyamamare yakoze akazi gatandukanye, aho yacuruje amayinite, ibi bita ngo ni agent, acuruza amayinite ku muhanda. Yaje kubihagarika ubwo yinjiraga mu itangazamakuru mu 2015 agahera kuri Radio Flash. Turacyakomeje n'abastari bacu nyarwanda bagiye banyura mu buzima butandukanye mbere y'uko bubaka amazina akomeye. Tugeze ku mwanya wa 3 tuhasange Niyitegeka Gracie, Papa Sava, Seburikoko n'ayandi menshi atandukanye. Gracie yavutse tariki ya 25 Ugushyingo 1978. Yavukiye mu karere ka Rulindo, yiga amashuri muri Esi Rutongo ndetse akomereza muri College ya Ririma mu karere ka Bugesera mu ishami ry'ubutabire. Kaminuza yo yize muri Kiye mu ishami rya Biogeo, ariko bifatanye n'uburezi. Gracie ni umukinnyi wa filime, akina urwenya ndetse n'ikinamico. Mu mirimo yihangiye harimo no kuba yaravugaga imivugo, akaba n'umusizi wa Kinyarwanda. Yiga mu mashuri abanza mwaka wa 6 nibwo yatangiye guhimba imivugo ndetse na byenda gusetsa. Ageze mu wa 4 w'amashuri yisumbuye yatangiye gukina ikinamico, ahera kuyitwa Isirikoreye, ariwe wakinaga yitwa Sirikoreye ubwo yarushanwaga ku bumwe n'ubwiyunge. Icyo gihe yaratsinze ahembwa ku rwego rw'igihugu. Gracie yakuze afite inzozi zo kuzambara tigana n'inkweto zigezweho mu gihe cye, ndetse no kuzaba uwa mbere kubera ko ababyeyi be ngo bahoraga babimubwira kenshi. Papa Sava, Seburikoko, Sekaganda n'andi mazina, ibi byamuteje imbere ndetse abona ibihembo bitandukanye. Ariko mbere yo kuba icyamamare yabaye umwarimu wa biology kuva mu 2008. Yakoze mu bigo bitandukanye harimo na Fire Girls School kugeza ubwo yahavuye agiye kuba umunyamakuru ndetse akora n'ibindi bitandukanye. Ubu ni umukinnyi wa filime wabigize umwuga, aha namamariza ibigo bitandukanye. Ku mwanya wa 2 hari Kalisa Ernest,
uyu bakunda kumwita Samusure. Ni umugabo w'umuhanga cyane mu gukina ndetse no guhanga. Nyuma yo guhagarika amashuri ageze mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza, Kalisa yakoze akazi gatandukanye ku buryo benshi batabitekereza. Yabaye umunyonzi, aho yashakishaga amafaranga, aza kuba umwogoshi, ndetse yanabaye mucoma ku cyokezo cy'iwabo aho yari atuye. Ntabwo ari ibi gusa, yakoze no mu gishanga arinda umuceri aho yirukanaga inyoni. Yabaye umukozi wo mu rugo mu ngo zitandukanye ubwo yazaga mu mujyi wa Kigali. Avuye muri aka kazi yita ngo ni Rwesamadongo, yaje kuba umumotari, ari naho yaje gutekereza gutangira kujya gukina filime. Uyu yagarutse mu Rwanda tariki ya 12 Gashyantare uyu mwaka, nyuma y'imyaka isaga 3 yari amaze Maputo muri Mozambique. Samusure yari yarahunze ngahunza amadeni. Mu kugaruka yavuze ko yakemuye amadeni yamujyanye, ndetse yari afite n'intego zo gusubukura ibikorwa bye bya sinema, kandi koko byarabaye kuri ubu yongeye kugaragara muri filime zo mu Rwanda. Ku mwanya wa mbere ari nawo dusorejeho hari Umugisha Emmanuel. Uyu yamenyekanye nka Clapton Kibonge. Ni umunyarwanda wavukiye mu gihugu cy'Ubugande mu 1988. Yamenyekanye mu kuririmba, mu rwenya no gukina filime nyarwanda. Ibi byatumye aba umuntu ukomeye kuko ibigo byamamaza byaramwegereye, biramwifashisha bimuha akazi ku buryo bimwishyura agatubutse. Yakinnye muri filime zakunzwe nka Seburikoko, Agacube, Byadogereye, Virunga High School, Umuturanyi ndetse n'izindi. Byatumye mu 2017 atangira gutoranwa mu bakinnyi 10 bahatanira umukinnyi wa filime w'umwaka. Kibonge yize amashuri abanza Nyakayaga Primary School, amashuri yisumbuye ayiga kuri Kiziguro Secondary School ndetse na Kagarama Secondary School, nuko kaminuza yiga muri University of Kigali. Kibonge yashakanye n'umugore witwa Mutoni Jackie, bafitanye abana 3. Baherutse kurushinga ku itariki 4 muri Mata uyu mwaka. Ni nyuma y'imyaka 8 bari bamaze babana. Yatangiye kuririmba mu 2014, aririmba indirimbo zitandukanye harimo nk'izamenyekanye nk'iyo yise Fata Telefone Man. Mu 2011 Kibonge nibwo yimukiye mu mujyi wa Kigali, ahakorera ubucuruzi butandukanye. Yatekaga amagi, yarangiza akayazunguza mu ndobo. Yaje kubivamo ajya gucuruza telefone ahitwa ku iposita mu mujyi wa Kigali. Mu 2012 Kibonge yararwaye araremba, amara amezi 3 mu bitaro, dore ko yarwaraga ibihaha. Akize mu 2013 yaje kugaruka i Kigali, akora ubucuruzi butandukanye burimo ubwo gucuruza amasahane. Aha niho yamenyaniye n'uwitwa Ramujane, ariwe wamujyanye mu gukina filime za komedi, bituma bicyamamare kugeza n'uyu munsi. N'urutonde rw'abastari 7 nakugejejeho bagiye banyura mu buzima butandukanye, bumwe bugoye ariko kuri ubu ngubu bakaba baragafashe mu myidagaduro yo mu Rwanda. Mwibutse ukore subscribe kuri Rwandalive, dukomeze tubane mu biganiro byacu bitandukanye.